Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Njengenjwayelo ke asiqale ngeshadi lethu leli lemisindo. Siqale ngonkamisa laba baphezulu sithi a, e, I, o, u. Bese siza ngongwaqa b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, q, y, z. Bese ke siza ngongwaqa bethu uma sesibahlanganise nonkamisa bese kuba izinhlamvu sithi b, ba, be, bi, bo, bu, c, ca, ce, ci, co, cu, d, da, de, di, do, du, f, fa, fe, fi, fo, fu, g, ga, ge, gi, go, gu, h, ha, he, hi, ho, hu, j, ja, je, ji, jo, ju, k, ka, ke, ki, ko, ku, l, la, le, li, lo, lu, m, ma, me, mi, mo, mu, n, na, ne, ni, no, nu, pu, pa, pe, pi, po, pu, q, qa, qe, qi, qo, qu, r, ra, re, ri, ro, ru, s, sa, se, si, so, su, t, ta, te, ti, to, tu, v, va, ve, vi, vo, vu, wo, wa, we, wi, wo, wu, q, qa, qe, qi, qo, qu, y, ya, ye, yi, yo, yu, z, za, ze, zi, zo, zu. Manje ke asibheke nanti ke ishadi lethu engangishilo ngathi kufanele ukuthi siqephule imisindo kanye nonkamisa la sikhande sixubanise bese sidlala ngazathi sidlala umdlalo we-Scrabble. Asenze isibizelo ke ngalamagama umsindo l ozoba mningi kulamagama. Igama lethu lokuqala lithi iloli. Sicinge ke umsindo I, L, O, L, I. Bese siyafunda ke sithi iloli. Iloli. Igama lethu elilandelayo lithi ilala. Sicinga lapha futhi I bese silandelisa ngomsindo L, silandelise ngomsindo A, silandelise
ngomsindo L, bese sifaka unkamisa A, sithi ilala, ilala. Igama lethu elilandelayo lithi balele. Sizocinga-ke umsindo bu, siwubeke sithi bu, sibeke u-A, sibeke u-L, sibeke u-E, sibeke futhi omunye u-L, sibeke futhi u-E. Bese siyafunda-ke sithi balele, balele. Igama lethu elilandelayo lithi lima. Sibeke u-L, sibeke u-I, sibeke u-M, sibeke u-A. Bese siyafunda-ke sithi lima, lima. Bese igama lethu elilandelayo lithi ebaleni. Sesiqala-ke ngo-E, sibeke u-Bu, sibeke u-A, sibeke u-L, sibeke u-E, sibeke u-N, sibeke u-I. Sesiyafunda-ke sithi ebaleni, ebaleni. Bese elokugcina-ke igama lethu lithi bila. Sibeka-ke u-Bu, sibeke u-I, sibeke u-L, sibeke u-A. Bese siyafunda-ke sithi bila, bila. Udlaleka kanjalo-ke lo mdlalo wethu bafundi. Kufanele ukuthi nani nizenzele lamashadi niwaqephule bese nidlala ngawo-ke umdlalo kanje. Nibize amagama nanoma athini, nicele nabantu abadala banibizele, nithathe la nibhale amagama, nithathe la nibhale amagama. Lezi iy'fundo zethu-ke zithathelwe kule ncwadi ethi isiZulu Phaqa. Ungazitholela-ke nawe eyakho incwadi ngokuthinta uSimphiwe kule nombolo ethi 082 590 9245. Inombolo kaSimphiwe-ke leyo atholakala kuyona ukuze uyitholele le ncwadi. Ungathinta futhi uNozipho kule nombolo ethi 083 317 1289. Inombolo kaNozipho-ke leyo, naye ungamthinta ukuze uzitholele eyakho incwadi, ulandele kahle kulezi izifundo zethu esiyifundayo. Siyacela-ke futhi mfundi ukuthi uma usubukile lapha ohlelweni lwethu bese uyachofa u-like, bese uyachofa u-subscribe. Siyabonga bafundi, nisale kahle, siyobonana futhi ngesifundo esizayo.